نننې زمنګ سبق سورة المائده شپږمه سپاره آیت نمبر 48 خوانوالی تر آیت نمبر 50 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اورا لے دے منگتا تا کتاب د پار دخکار کولو د حق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب ومهیمنا علیه تصدیق قون کے دہاغ کتابونو چی مخکد دین دی یعنی کتابونا او نگاہ باندے پا اخی کتب سابقو او نگاہ باندے پا اخی یعنی پا کتب سابقو یعنی پا مخکنو کتابونو باندے فاحکم بینہم بما انزل اللہ نو پیسل کوا پا مینز ددئی کے پا آغا چرالے گلد اللہ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق او تابداری مکوا دخواہشاتو ددئی پس دا آغنا چراغتا تحق لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا د پارا د هر یو امت ګرځول د منګا ستاسو نه صاف دین او واضح لار ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة او که خوخوی دا اللہ خامخا گرزول بیوی تاسو ټولګه یو په دین یو ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات لیکن دی د پارا چی امتحانو کی پتا سبان دی پا آغا کے چی درکڑی دی تاسو تا نورا منڈ کئی نیکو تا الاللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون خاص اللہ توا پسستا صداد ٹولو نو خبر بکی تاسو پا غج تاسو پا اغی کے اختلاف کو وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ او دا چه پیسل کواب مینز ددئی کے پا آغا کتاب چرالی گلد اللہ او مطابقی گا دخواہشات ددئی وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ او یریگا ددئینا چوان لئی دیتا لران دباز آغنا چرالی گلد اللہ تاتا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ نُكَدَئِ واوڑی دل نو پوہا شاچی یقیناً ارادہ کئی اللہ دا چی ارسی دیتا عذاب پا سبب دا بعضی گناہ نددئی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
الناس لفاسقون او یقینا ډیر د خلقنا خامخا فاسقان دي افحکم الجاهلیت یبغون آیا فیصلہ د جاہلیت دی لټی ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون او سوک ډیر خایستا د الله نا په فیصله کې د پاره د هغه قوم چې غي یقین ساتي